Mba'éichapareikomi ñahendu hesoñe'ẽ omombe'úva ñandéve ko árape San Mateo. Upérõ Jesús oñe'ẽ jave og̃uahẽ sapy'a pe ha'e oĩháme isy ha ityvyrakuéra oñe'ẽse hikuái hendive ha opyta hikuái oha'ãrõ chupe pe óga rokápe. Upéi katu osẽ peteĩ he'i Jesúspe ndesy ha nderyvy oime amo okápe hína. Oñe'ẽse hikuái nendive ha osẽ he'i Jesús: “Mávako che sy ha máva umi che ryvy?” Ha omañávo idiscípulokuéra rehe'i: “Na'ápehína che sy, ko'ãvahína che ryvy. Ha pe ojapóva che ru yvagapegua rembipota, pévahína che ryvy, che reindy ha che sy.” Ñandejára Jesukristo ñe'ẽ ñamboguejymi ñande rekovépe. Mitã onaseramóva niko ojerahájepi tupãópe ha ojejerurépa ípe ohovasa hag̃ua. Ikarai mboyvéjepe oiméma hag̃ua Ñandejára poguýpe, ani hag̃ua ojeharúmba'e. Ko árape jaguerohoryhína Tupãsy Maria imitãkuña'ípe isy ha itúva Joaquín ha Ana oraharamoguarei chupe tupãópe Ñandejára renondépe. Pe Moisés ley niko he'íva'ekue umi mitã'i kuimba'e tenondegua ojererahava'erãha tupãópe oñepresenta Ñandejárape. Ha mitãkuña'i katu nahániri naimandu'ái hesekuéra Moisés ley. Opáichavo oiméraka'e peteĩ kuatia ymaguare omombe'úva Tupãsy ojererahahague tupãópe ambue mitãkuña'ikuéra ndive oikuaa hag̃ua Ñandejárape. San Lucas niko omombe'u ñandéve Jesús onase rire ojeraharamoguare tupãópe. Ha upéva ñaromandu'ahína el 2 de febrero, Candelaria árape ñamyendývo tataindy. Jesús ha'éguihína pe tataindýicha ohesapéva ko mundo. Oiméramo Jesús ha'éraka'e pe tataindy niko ikatúne ja'e isy tupãsýre ha'eha pe candelero oguapyha pe tataindy. Ñande jaikuaa mba'éichapa kuñanguéra oñembotapykuéva iderechope ha ndojehechakuaáiva ymaite guive. Jesús katuningo orekova'ekue avei idiscípulokuéra apytépe heta kuña oguatáva hendive apóstolkuéra apytépe. Jesús nombotapykuéi kuñanguérape. Ñande iglesia yma guive ohechakuaaraka'e noiméramo jepe ley ymaguarépe upe kuña ojegueruva'eraha tupãópe. Tekotevẽha oñembojoja ha ojegueru avei kuña ojegueruháicha kuimba'e. Tekotevẽ ojegueru Maria ojegueruháicha Jesús. Mokõivéva Ñandejára renondépe peteĩcha. Ha upéicha avei tekotevẽ kuñanguérape ojehechakuaave ñande iglesiape hendatee ha ñañombojojave jahávo kuimba'e ha kuña. Anivéma kuimba'e pa'i ha obispo he'ívante la ovaléva ha la kuña katu tokirirĩ ha toñakãity. Jesús renondépe la ovaléva ñañeha'ã jajapo upe ha'e ñanembo'éva. Mba'eve nde'ísei kuimba'e térã kuña, pa'i térã laico, estudio puku térã lapimbyky. Mba'épa rehecha che reindy ha nde che irũ tekotevẽha jajapo ñañombojojave hag̃ua jahávo. Tupãta nderovasa. Jesucristo tanemoirũ. Espíritu Santo tanembopy'a porã. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta. Mba'éichapareikomi.